uthi nje kancane nje emanweni nakho nje roughly so siza ukuthi kuhamba kahle mhlawumbe ngoba uKim ushaya ipoetry mhlawumbe nayo khona online abambalwa angena ngabo siza ukuthi kuhamba kanjani kulo department leyo shithi niyangibhuka ne phela ibooking le yasele ukuthi uma ufika umuntu osebenza officeini uthi akakwenzele into ethize ehambisana neoffice lakhe sekungumsebenzi lo sekumsebenzi yabo kumele abe kuyimood yaseofficeini agqoka utie and everything so nami ukuze ngicule kumele ngibe kulesi space and yabona but recently ngikhiphe i-album EP sorry ethiwa Indumba okay inama tracks awu4 track yokuqala ivusela eproducer uPianola kube enye ethi umthandazo kaMama engenze no NMG Supreme no Snyman is from Ambitious and then I did enye ingoma ethi ngibulawa nguwe produced by myself also with uPianola ngase ngenza enye ethi Thulisana imimoya produced by myself also with uPianola so ngiyathanda ukuhlala nabantu high inkondlo because i-energy ethi icishe ihambiselana so ngiyakuthanda ukujama futhi ukucula if I get a booking ethi ngifuna Mthuthu azocula lento le I perform that but in most cases I like ukujam yabo like this informal gatherings of yabo and then we jam so maybe sizojam I'm not going to sing iculo if umuntu efuna ingoma uzohamba ayithola ku digital platform so sizojama ne so mangijama because no Kim umuntu owaziwayo kwezenkondlo maybe uzoshintsha inkondlo yakhe and then mhlawumbe asho few lines and then I see ukuthi ngena kanjani okay shuthi umuntu ozoqala uKim shuthi uKim alright ibhola ngiliphosa kuKim over to you Ndebele nabo gogo ngicela ukuhamba kanje ngizwa ngibizwa intombi endala amathongo ngasala la phakathi kwamabili ngiswa ngimenyeswa isengaswanga lavela ngakumupho umhlaba lithi mntanami mina ngintombi endala ehamba kudala lana ngizokulanda msanami msamo yanyamalala isibani siya ngokufiphala ngididekile ngazi kwenzekani ngithi ngiyambuza kodwa gogo wavusa mina sibangaka la ekhaya uyakhala intombi endala ithi mntanami uzongixolela ngoqokana kwaseqalena amathemba amngangwabeke kwena ngathi ngiyala lento yangibamba ngathi ngiyakhala ngathi ngiyibasa ubantu abadala ngixoleni ngathi ngiyala lento yangibamba ngathi ngiyakhala ngathi ngiyibasa ubantu abadala ngixoleni ngathi ngiyala yathi intombi endala mntanami usokwala vuka kusekulala ngiyazi lena bungayihlelelanga kodwa ngibona ukukhanya entshonalanga ngathi ngiyala lento yangibamba ngathi ngiyakhala ngathi ngiyibasa ubantu abadala ngixoleni ngathi ngiyakhala ngathi ngiyibasa ngixoleni lapho mangaka bengimele kwafeza la emhlabeni abantu abadala nithi mina ngikwenzeni ithi intombi endala mntana nithi bekasile ngiyambuza gogo yini le wathi mntanami kawubheke ngasentshonalanga wayibona imfudlana lamagquma kanye lazintabakazi mntana nithi nasesibadala kasekho nangokwenyama esicela kwena kuba usithathelelo luhambo mntanami ngale labantu abadala ngathi ngiyakhala ngathi ngiyibasa ubantu abadala bangibizele ezinyangeni nabo abakethini nabangibizele ezinyangeni wakusho banukuthi ngiyawukhula ngiphule mina sangomake bengisacela ushwele kulelo dlozi lako malumeke usamncane umntanami usengayohlala ezinyangeni bengisacela ushweleke nina bogogo wethu usamncane umntanami ukuthi angayothwala izinyongo ezinyangeni bese isacela kini mandi kinamanda usamncane umntanami ukuthi usengayofela ezinyangeni
hey madoda. Yeah, Hayi, so Siyabonga. Hayi ngiyayizwile kodwa nina ngathi niyipracticeile lento zenza abantu abangathi bayisho manje. I think it also speaks to the energy. Okay. Give me personally, it is easier to jam okuyi energy level eqishifane yabo because uhlobo lenkondla lishoyo ukukhuluma ngento nami engiyiphilayo so kulula ukum-understanda nomoya ahamba ngayo because if ubunake sisile kahle when mayiqala ukuhaya inkondlo uyaphefumula asho into ayishoyo to get into the spiritual zone ne and then mayisengenile I always ngihlezi ngibabuka abantu abashiya inkondlo she loses herself into this powerful spirit within her. Okay. And then everything eze emva kwalokho it's a flow because use connecta nabanikazi benkondlo